Yes, ni ibitero bikomeye cyane byaramukiye mu bice bigiye bitandukanye byaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko hari haramutse imirwano ikomeye cyane kuva muri iki gitondo mu bijambo mu misozi miremire ya Mirenge, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri icyo gihe kandi mu mujyi wa Mikenge, umurenge wa Tongwe ku butaka bwa Mwenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibitero byinshi by'indege za FARDC yagabye ku ngabo za M23 na Twirwaneho iyobowe na Generali Charles Sematama wa Twirwaneho uzwi ku izina ry'Amadubu. Ibintu bishya byaje kuba bigenda bihindagurika nyuma yaho ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane muri utu duce twose twahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu misozi miremire y'umurenge. Magingo y'amakuru atugeraho akaba yemeza yuko muri iki gitondo hongeye kumvikana ibiturika byinshi cyane, nyuma yaho urugamba rukomeye cyane ku munsi w'ejo rwiriwe ruvuga muri ibi bice, ndetse amakuru atugeraho muri iki gitondo akaba avuga ko hongeye kubyuka cyane cyane kumvikana urusaku rw'ibiturika. Nk'uko amakuru abitangaza akaba avuga ko ingabo za Generali Sultani Makenga ndetse na Generali Charles Sematama ku munsi w'ejo zari zongeye kwigarurira agace ka Mikenge kuri uyu wa mbere itariki ya 8, ariko muri iki gitondo ingabo z'Abarundi FDNB na M23 bakaba babyutse barasa utu duce twose. Andi makuru kandi akaba avuga yuko magingo yangaya muri ibi bice byose hari kumvikana abaturage benshi bari gutaka ndetse n'abari guhunga muri iyi misozi. Nkuko bikomeza bivuga kandi bikaba bivuga ko PC Mavugo gutanga amakuru muri Mikenge ubu ni tumwe mu duce twose twamaze kuba indiri y'imirwano ikomeye cyane, dore ko umunsi kuwundi ahangaha FARDC ndetse n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeza kuba bagenda bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye byaha kuri ibi bice. Ni mu gihe kandi urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagize abere abayobozi babiri b'ingabo z'igihugu k'uyu wa mbere, nyuma y'uko baburanishijwe bazira kutubahiriza amabwiriza. Isoma ry'urubanza ryabaye mu iburanishwa ryabereye ku cyicaro gikuru cyarwo mu ngoro y'ubutabera mu majyaruguru ya Kinshasa, umurwa mukuru. Rukoze ibyo rwagombaga gukora, urukiko rukuru rwa gisirikare rusaga icyaha cyo kutubahiriza amabwiriza yatanzwe kuri aba baregwa babiri nta shingiro gifite haba mu by'ukuri no mu mateka, bityo rubagira abere nk'uko rwakomeje kuba rugenda rubitangaza. Nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru cya Actualité Sud abitangaza, akaba avuga ko aba barimo Brigadier General Martin Karara, umucamanza mukuru, ubwo yasomaga umwanzuro wafashwe ku rwego rw'ubujurire, akaba yavuze ko nta hantu na hamwe yaba yaragiye ahungabanya cyangwa se asuzugura iri tegeko nk'uko yakomeje kuba agenda abitangaza. Ibi bikaba bibaye kandi mu gihe M23 bamaze kuba bagenda bahura n'iruva gusenya mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane bakunze kuba bagenda bagarukwaho batangazwa yuko baba aribo bagiye batanga tumwe mu duce twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika itsura amajyambere yerekeye inguzanyo z'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere n'iterambere rikomatanyije n'ishingiro ku ikoresheje ry'amazi ndetse n'umuvumba. Umushinga w'itegeko ryemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya kabiri cy'umushinga
wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mijyi. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yemeje umushinga w'itegeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politike n'imicungire y'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda, harimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa igihe habaye ibiza cyangwa ibihe by'amage bitunguranye cyane. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Botswana yo guca burundu gukoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyezwa no kurimbura neza umusaruro. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Ghana ndetse na Maroc, Senegal, Trinidad Tobago n'ubwami bw'Abongereza na Ireland y'Amajyaruguru. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha gukurikira no guhangana n'ibiza, Africa Risk Capacity RCI Agency. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje politike, ingamba na porogaramu zikurikira: ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizifashisha iterambere ry'ikoranabuhanga guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira imihindagurikire ndetse n'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yemeje ivugurura ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nile, ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje gukodesha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Ingingo ya 5 kandi inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Jeremy Brin, ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Dr Simon Crump, ambasaderi wa Australia mu Rwanda ifite icyicaro i Nairobi. Madamu Dede Ekiom, ahagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi AFD mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu GMIO, Bwana Habineza Lutsiso Fabrie, umugenzuzi mukuru wa Gender wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire yongeweho na manda. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Bwana Ineza Irene Gratier, International Editor Advice Manager, akaba nawe yaje kuba agenda
ashyirwaho. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yakomeje ishyira mu myanya ikurikira urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGR, bwana Minani Faustin, Head of Service Delivery Governance Department, bwana Murindwa Antoine, Head of Research and Commonwealth Solution Department, madamu Murungi Anita, Service Delivery Division Manager, ndetse inama y'abaminisitiri ishyiraho madamu Mungayinka Timaya Lydia, Registration Advice Manager, bwana Muyonki Sylvain, Apply Governance Search Analyst, ikigo gishinzwe amashuri makuru HEC, Dr. Habineza Olivier, Head of Department of Regulation Research. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yashyizeho Nyiringano Gerard, Division Manager for Post Qualified and General Education, bwana Shyaka Eric, Communication Analyst, bwana Mushombo Richard nawe akaba yagizwe Legal Analyst. Inama y'abaminisitiri kandi mu bindi ikaba inama y'abaminisitiri yashyizeho Minisitiri wa Siporo yemeje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 14 Kamena 2026 mu Rwanda hateganyijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe Amahoro Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro ya 21. Minisitiri w'ibidukikije yemeje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 6 Ugushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 37 y'ibihugu bihuriye mu masezerano ya metro asanzwe ari hangaha. Washyize umukono kuri ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri akaba ari Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin, akaba ariwe Minisitiri w'Intebe.